Sportsko-rekreativni centar Rovče minulog vikenda bio je centar svetskog futsala. Ne niškog i srpskog, već svetskog. Na terenu su se istovremeno našle različite generacije niških majstora petoparca, koji su obeležili različite epohe malog fudbala u Nišu, Srbiji i Jugoslaviji. Finale ovogodišnje Lige veterana imalo je zanimljivu predigru. Niš je kroz istoriju dao čak 24 reprezentativca u malom fudbalu, a većina njih poklonila se publici u Rovčetu. Sad trenutno imamo u ekipi belih Ivana Stojanovića na golu, zatim Siniša Trojanović, Stefan Krstić, Miloš Milačić, Predrag Jovanović i Cipi Kocić. Sa druge strane isto legende niškog malog fudbala. Da, legende Andrija Ristić, Jovan Đorđević, Vladan Zlatanović, Dragiša Trojanović, Vojkan Vukmirović i Aleksandar Kristić na gola. Evo upravo Vlajčić Cvetanović ulazi umjesto Vojkana Vukmirovića. Neki su bili na terenu, neki pored terena. Za doprinos razvoju malog fudbala od strane Fudbalskog saveza Niša, ovim majstorima malog fudbala uručene su svečane povelje. Najveća atrakcija na terenu svakako je bio Mladen Kocić Cipi, koji je demonstrirao vrhunsku tehniku. Pa prelepo, ovo je jedan divan gest. Ovde, da kažem, sve i počelo što se tiče malog fudbala u Nišu. Dok sam ja bio jako mali, ako sam se uopšte i rodio, sve same legende malog fudbala iz Niša, počeo od Partija pa do najmlađeg, mislim da je Stefan Krstić najmlađi, ali sve sjajni igrači, sjajni ljudi. Nadam se da će ovo biti, da kažem, neka vrsta tradicije, da ćemo se svake godine ovako skupljati i da će biti još mlađih reprezentativaca, još boljih igrača od svih nas i da će se mali fudbal, da kažem, dizati i da će svake godine biti sve bolji i bolji. Niš je svakako, da kažem, sigurno kolevka malog fudbala u celoj Srbiji, bez obzira što nije bilo tu puno trofeja, u stvari bilo je, ali davnih dana. Nažalost, takva je situacija sad u Nišu, nadam se da će biti bolja i voleo bih da se vrate ti počeci, da titula prvaka Srbije dođe u Niš i da Niš vlada, jer to zaslužuje sigurno. Na tribinama je bio i Dragan Milić Parti, hodajuća legenda niškog malog fudbala. Svakako čovek koji je bio inspiracija mnogim igračima koji su nakon njega proslavili niški mali fudbal. Upravo sam zbog toga i pomenuo prvo Partija, jer to je, da kažem, bio čovek kom sam se divio dok sam bio mlađi. Naravno i ostali. Vladan Cvetanović je jedan od ljudi koji su najzaslužniji za razvoj moje generalno karijere u futsalu. On me je vodio u Kragujevac, u Ekonomac i potom u reprezentaciji. Sve je posle išlo, da kažem, rastao sam uz njega i hvala mu puno na tome. Golman Ivan Stojanović koji je također sa mnom igrao, to jest ja sa njima, ja sam mlađi od svih njih, Siniša Trojanović, Dragiša Trojanović, Kine, to su sve ljudi koji, Vojkan Vukmirović naravno, to su sve ljudi koji su ostavili dubok trag u niškom futsalu. Pa stvarno divan gest kad se neko setio da organizuje i da skupi sve bivše igrače i legende ovog sporta. Niš je poznat po malom fudbalu i po baš rasadniku dobrih igrača. Veče legendi niškog malog fudbala ponovo je pokrenulo i temu najboljih timova u istoriji. Bilo ih je nekoliko koji mogu da se pohvale titulama prvaka ili vice šampiona države, ali je nekako na vrhu ove piramide ekipa Naisusa, koja je žarila i palila starom Jugoslavijom. Pa to je naravno generacija Partija i pokojnog Švanje Markovića, ekipa Naisusa koja je daleko najbolja bila i daleko najviše uspeha pokazala. Ja ne volim da kažem da je to ekipa koja je najbolja. Svaka generacija ima svojih, pa bar po 2-3 ekipe koje su ravnopravno mogu da se nose u prvoj ligi Srbije. Mi smo imali više državnih reprezentativaca, odnosno prvaka, to je bio Naisus Gromig i Niš, bivša Koska, i to je već dovoljan razlog da kažemo da smo mi hram, odnosno bastion malog fudbala u Srbiji. Rovče jeste hram malog fudbala, a oni koji su bili na tribinama na finalu Lige veterana mogli su da se poklone istinskim majstorima ovog sporta. Neki su i dalje na terenu, a neki su na tribinama. Pa ne, već, pošto imam problema sa kičmom, već 2 godine. Sad ovako sa tribina? Da. Niš jeste kolevka malog fudbala. Da bi ponovo došao u vrh srpskog fudbala, potrebni su neki novi klinci. Ima tu mlađih igrača koji su interesantni, prvenstveno evo ovde na terenu Nenad Drančić, Stefan Krstić, Predrag Jovanović, i to je otprilike ta zadnja generacija koja ima velike uspehe. Mladih još nema toliko, ima mnogo interesantnih igrača mladih, ali ne kao ranijih godina. Verovatno to što se omladina bavi drugim nekim stvarima, što malo više se bavi kompjuterima, malo više vremena provodi kod kuće,
tako da nije kao pre, ali opet veoma ozbiljno se igra. S jedne strane, važno je, odnosno s druge, što publika niška je ubedljivo najveći poznavalac ove igre i ti nju ne možeš da prevariš. Mi imamo sada dva prvoligaša trenutno, Wintersport i Kalču, i imamo Vranje, sad ispalo Blace. U ovom regionu stvarno imamo puno ekipa, ali ova publika, evo, i sad sve se više skuplja i vi vidite koliko oni znaju i koliko u svakom trenutku prepoznaju majstore. A niška publika uvek je znala da prepozna istinske majstore. Tako je bilo i ovoga puta. Dlanovi se nisu štedeli, a i kako bi drugačije kada su se neki od legendarnih igrača našli u finalu ovogodišnje Lige veterana. Titulu je odbranila ekipa Caja, pošto je u finalu savladala ekipu Koska veterana. Vojkan Vukmirović i braća Trojanović i ostale vedete malog fudbala pokazali su da im u ovom trenutku nema premca u Nišu. Koska veterani, predvođeni Zoranom Benićem na terenu i Ljubišom Ranđelovićem Šickom na golu, uz određena pojačanja, pokazali su da su majstori malog fudbala, ali su ovoga puta stigli samo do vice šampionske titule. Sam organizator nije krio zadovoljstvo zbog samog kvaliteta na turniru. Obe ekipe su privolele da za njih igraju zaista sve vrsni igrači i u ostalim ekipama, iako nisu tih afirmacija, ima i tekako odličnih igrača, međutim ovo je zaista ono, kako se popularno kaže, vrh vrhova, jer su svi igrali što za reprezentaciju Srbije, što za prvu ligu, učestvovali u prvoj ligi sa raznoraznim klubovima. Liga veterana je još jednom opravdala očekivanja. Na terenu su viđeni lepi potezi i još lepši golovi. Denić iz Koska veterana je proglašen za najboljeg igrača, najbolji strelac je Ristić iz ekipe Caja, dok je za najboljeg golmana proglašen Miomir Mija Božilović, a dodeljena je i nagrada za fair play. Liga veterana odigrana je u okviru majskog turnira koji su podržali grad Niš preko Sekretarijata za omladinu i sport i Sportski savez Niša. Ovakvih stvari treba da bude što više i nadam se da će sledeće godine da to bude mnogo masovnije, uz veterane da uključimo i decu iz osnovnih škola kao što smo do sada uključivali, s tim što, kažem još jednom, znači Sportski savez stoji iza svake od ovih manifestacija i obećavamo da će sledeće godine biti mnogo masovnije i kvalitetnije. Sam turnir realizovan je zahvaljujući ogromnoj energiji poznatog sportskog radnika Jugoslava Hadžitančića. Ove godine Liga veterana je po liga sistemu odigrala ukupno 98 utakmica i na tim svim utakmicama zaista je prikazan onako jedan, pre svega, druželjubiv pristup ovoj igri i uopšte sportu. Liga veterana ili Liga prestiža ima nove stare šampione. Majski turnir u malom fudbalu je tako makar simbolično ostao u životu. Nekadašnji broj učesnika je sigurno nešto što se ne može ponoviti, ali uz angažovanje istinskih zaljubljenika u mali fudbal i majski turnir i niški mali fudbal mogu ponovo na pijedestal, na ponos svih građana Niša.